Muraho neza, reka twizere ko mumeze neza mu bice byose muherereyemo. Reka tugaruke ku nkuru ikomeje kugenda ivugwa mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Iyi ni inkuru ikomeye cyane yakangaranyije abaturage binjiraga cyangwa se bakoreraga ubucuruzi mu gihugu cya Tanzania. Igihugu cya Tanzania cyamaze gutangaza ko abacuruzi bakora imirimo bakoreraga mu gihugu cya Tanzania b'abanyamahanga bose bagomba guhita babihagarika, ababirenzeho bagacibwa amande akomeye, amande y'amafaranga menshi. Ndetse iki gihugu cyahise gitangaza ko n'umunyagihugu bazasanga yifatanya n'umunyamahanga gukora ubucuruzi bwa hato na hato, ubucuruzi ubucuruzi busanzwe bworoheje. Umunyatanzania bazasanga yifatanyije n'umunyamahanga, uwo nawe azahita acibwa amande, yananirwa kwishyura ayo mande agahita akatirwa igifungo, agufungwa. Abakunzi bacu, reka tubabwire ko ibi rero byateje ikibazo gikomeye cyane haba ku baturage bari basanzwe bakorera imirimo yabo y'ubucuruzi mu gihugu cya Tanzania. Aba bose rero bakaba bamaze kwibaza uko bigiye kugenda, dore ko hari abahacururizaga, bari bahafite amasitoke, bari bahafite ubuhinzi, bari bahafite ubucuruzi bugiye butandukanye, by'umwihariko abaturage b'Abarundi ndetse n'Abanyakenya. Abanyakenya benshi rero bakunze kuja gukorera ubucuruzi bwabo mu gihugu cya Tanzania, dore ko Tanzania ari igihugu cyoroshye kugikoreramo bizinesi ugereranyije n'igihugu cya Kenya. Abanyakenya rero bakaba batangiye kwibaza amaherezo yabo. Abo mu bwoko bw'Abakikuyu nibo bakunze kurangwa n'ibikorwa by'ubucuruzi. Abakikuyu, reka tubabwire ko aribo bantu bamenyereye ubucuruzi muri kano karere. Ntaho waja muri Afurika yo hagati ngo ubureyo iduka ry'Umukikuyu, ubureyo Umukikuyu w'umuhinzi, ubureyo Umukikuyu ufite resitora, ubureyo Umukikuyu ucuruza peteroli, ucuruza supermarket ndetse n'amaduka. Ariko rero mu gihugu cya Tanzania bakaba batarakomeje kubishimira rwose. Si ubwa mbere bibaye, dore ko ubutegetsi bwa Tanzania n'abaturage ba Tanzania bakunze kugenda bagaragaza ko abaturage b'abanyamahanga baba bari kwisukira ari benshi, baba bari kugenda biyongera, kandi ngo bashika bakabakorana mu byashara. Ibi rero byatumye ndetse abaturage b'Abanyakenya bakomeje gusaba leta yabo. Umuvugizi w'igihugu cya Kenya, umuvugizi wa leta ya Kenya akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Musalia Mudavadi ko yagira icyo abitangazaho. Nubwo leta ya Tanzania yatangaje ibi ngibi, ntibivuze ko Abanyatanzania nabo badakorera ubucuruzi inyuma y'igihugu. Reka tubabwire ko muri Kenya harimo abaturage benshi ba Tanzania, nko mu isoko rya Kikomba. Iri ni isoko rinini cyane, ni isoko ricuruzwamo mitumba cyangwa se imyenda ya caguwa. Iri soko rikaba ryiganjemo Abanyatanzania benshi cyane, bacuruza inkweto, bacuruza imyenda ya caguwa muri iri soko rya Kikomba. Si aho honyine, nuja mu gace kahitwa Taita Taveta naho uzahasanga Abanyatanzania benshi bacuruza ikawa, bacuruza amandazi, babazunguzayi, bafite n'ibindi bikorwa byabo by'ubucuruzi bitandukanye. Abanyakenya rero bakaba bakomeje kuvuga ngo niba koko leta ya Tanzania yemeje iki cyemezo ndakukwa cyo kwirukana ndetse no guhagarika abanyamahanga bose bakoreraga ibyashara muri Tanzania, bakoraga ubucuruzi butoya muri Tanzania, ko na Kenya rero yakagombye guhita ifata uwo mwanzuro ikirukana Abanyakenya. Reka tubabwire ko atari abo bonyine. Muri Tanzania hagenda hagaragaramo Abanyekongo, nabo bafite amasalo de coiffure, bafite amaresitora, bacuruza inka, bacuruza ibyo kurya ndetse n'abahafite imirima. Igihugu cya Tanzania ni igihugu kinini, ni igihugu cyera. Hari abantu rwose baza bava muri Kongo ndetse no mu Burundi bakaja gukorerayo ubu bucuruzi. Ku rundi ruhande kandi abantu bakaba bakomeje kwibaza icyo East African Community yaba imaze, mu gihe rero igihugu cya Tanzania cyamaze gufunga imiryango, kivuga ko nta munyamahanga wemerewe kuza kuhashora imari. Ibi kandi bikaba bikomeje kwibazwaho. Aba baturage benshi bari banahatuye, niba rero batemerewe kuhakorera business, bivuze ko leta ya Tanzania yaba agiye gufata noneho umwanzuro wo kwirukana abanyamahanga. Abanyamahanga benshi
bari muri iki gihugu cya Tanzania twababwiramo nk'abanyasomaliya, tukavugamo abarundi bariyo ku bwinshi, tukavugayo abanyakenya nabo bariyo ku bwinshi, ndetse binakekwa ko abanyakenya aribo baba bagenderewe cyane muri uyu mukwabo, dore ko abanyakenya bivuga ko bamaze kwigarurira bumwe mu bucuruzi bwa hato na hato muri hariya mu gihugu cya Tanzania. Reka tubabwire ko kandi n'abanyarwanda nabo bariyo bagiye gushakayo imirimo n'imibereho, aho bose rero bakaba bagiye guhura n'izo ngaruka z'uko leta ya Tanzania yamaze gushyiraho ibihano ndakuka ku muntu wese w'umunyamahanga uzafatwa akora bizinesi ntoya muri iki gihugu cya Tanzania. Abantu bakaba bakomeje kuvuga rero ko East Africa community yaba yarananiwe cyangwa se yaratsinzwe, ndetse nta n'umumaro yaba igifite. Abantu bakaba bakomeje kwibaza ahazaza h'uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, dore ko bimwe mu mahame yabo ni ugukorera hamwe, ni ugukoresha pasiporo imwe ya East Africa, ndetse no gufungura imipaka no koherezanya mu bijyanye n'ubucuruzi. Ku munsi w'ejo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yiriwe mu gihugu cya Kenya, aho bivuga ko yari yagiye gushyira ingufu mu bucuruzi bw'ibihugu byombi, ndetse hakaba hari n'amasezerano y'imikoranire yo kubaka umuhanda wa gari ya moshi wa Mombasa ugera mu gihugu cya Uganda winjira ndetse ukagera Kampala, aho bivuga ko ibingibi rero byaba bibaye nyuma yaho igihugu cya Tanzania gikomeje kugorana mu bijanye n'ubuhahirane. Igihugu cya Tanzania cyari gifitanye umushinga wa gari ya moshi n'igihugu cya Uganda, ariko bikaba bivuga ko uyu mushinga wananiranye, ndetse aya masezerano bari bafitanye n'ubufatanye bari bafitanye mu kubaka umuhanda wa gari ya moshi wamaze guhagarara. Igihugu cya Uganda kikaba cyamaze kwerekeza amaso ku gihugu cya Kenya kugira ngo uyu mushinga n'ubundi bawusubukure. Reka tubabwire ko bimwe mu bihugu bidakora ku nyanja, ibihugu birimo u Rwanda, Burundi, Uganda n'ibindi bihugu, ibi byose rero bidepanda cyangwa se bikora ubucuruzi bifashishije ibi bihugu birimo Tanzania na Kenya byo mu burasirazuba bwa Afurika bikora ku nyanja. Mu gihe rero igihugu cya Tanzania cyaba gikomeje ibikorwa byo kwanga abanyamahanga ndetse no gushaka kubirukana, bishobora kubangamira umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ndetse n'ubucuruzi bukagorana cyane. Abaturage ba Kenya rero bakomeje gusaba leta yabo ko nayo yahita igira umwanzuro ifata, ko yahita igira icyo ikora mu maguru mashya, kubera ko abaturage benshi ba Kenya bari muri Tanzania bazahura n'ibibazo by'imibereho, dore ko abenshi bari bahatungiye n'imiryango yabo, hari abahari bafite abana bahigira, ndetse bari banahatuye ariho bashakira ubuzima. Aba baturage rero mu gihe bazaba batakicyemerewe gukora ibyashara, bivuze ko bazahita basubira iwabo mu gihugu cya Kenya. Reka ngusabe wowe niba utarakanda subscribe, ku byoroshye cyane gukanda subscribe kuri Mbera TV, amakuru yacu akazajya kugereraho igihe.